Diama, amakuru yo ni menshi cyane ko hazaza Vinicius Junior mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, ariko nanone hagomba kwita hasobanuka nyuma yuko Brazil isezere mu gikombe cy'isi kiri kubera muri Amerika, Mexique ndetse na Canada. Ndagusuje cyane. Urakaza neza nanone ku muryango wa DACCO Sport ya YouTube kugeza amakuru ya sport umunota ku munota na amakuru meza kandi agezweho. Niyo mpamvu kandi nifuje ko tuganira ko hazaza Vinicius Junior mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Hari icyo ubuyobozi bwa Real Madrid Florentino Perez ari kugenda bivugaho, hari icyo team management ya Vinicius Junior nayo ibibonamo ndetse na Vinicius Junior nicyo ari gusaba. Ikindi turaganira kuri wita Blit Halaand nyuma yo gusezera Brazil ku mugoroba washize. Halaand papa we hari icyo yatangaje ku hazaza he, ndakubwira kuri Cuti Romero, ndakubwira kuri Rafael Reao, ndaza gusoreza kuri Ederson mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe niba ukomeje gukunda ibyo dukora, sharinga, likinga igitekerezo cyawe, tumenye icyo twakora muri video itaha n'icyo twakongeramo. Ikindi kandi ndagusaba kureba video ukageza ku munota wa nyuma uhereye ku wa mbere. Reka rero ntatinze cyane twanzike duhereye kuwo bita Vinicius Junior. Ariko mbere yuko tuvuga kuri Vinicius Junior, ndagira nkubwire ngo ku isaha y'isa 3 ntuze gucikwa ni umukino karundura ukomeye cyane Portugal n'ikipe y'igihugu ya Espagne muri round ya 16 mu gikombe cy'isi bari buze kwa bambikanye cyane. Ububirigi ku isaha y'isa 8 ndetse n'ikipe y'igihugu ya Amerika USA bari buze nabo kuba bacakiranye muri round ya 16. Ni bande bari buze kuba bakomeza no gutegeza tukareba rero ese uyu munsi ni bande babiri bari buze kuba bikarifiye muri kimwe cya kane, ni bande bari buze kuba abasigara. Uwo bita Vinicius Junior ni situation ikomeye cyane mu muryango w'ikipe ya Real Madrid kugeza kuri isaha. Florentino Perez aratangaza ati ndifuza ko Vinicius Junior aguma mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, ntabwo nifuza kuba namutakaza. Vinicius Junior ku rundi ruhande nawe ati ndifuza kuba naba mu ikipe ya Real Madrid akaramata nkaba nayiguma. Ariko ku mpande zombi hari icyo bifuza kugira ngo agreement cyangwa se amasezerano bari kugenda bagirana aze kuba agenda iyubahirizwa kugeza kuri saa. Vinicius Junior arifuza amafaranga y'ikirenga kandi arifuza amafaranga menshi mu muryango w'ikipe ya Real Madrid kugira ngo abashe kuba yisinyira amasezerano mashyashya. Ntekereza ko bari gutekereza kuba bamuha amasezerano ageze muri 2030 nyuma yuko Vinicius Junior afite contract igeze 2027. Real Madrid ntago yifuza kuba yamutakaza ngo azagendere ubuntu mu mwaka wa 2027 nk'umu free agent. Irifuza kuba yamukubita amasezerano mashyashya, bitabaye ibyo ikaba yamugurisha muri iyi sama kugira ngo ibashe kuba yamukuramo agatubutse ku makipe ari kugenda amwifuza. Ku ruhande rwa Florentino Perez arifuza ko byihuse cyane nyuma yo gusohoka mu gikombe cy'isi ari buze kuba avugana n'ubuyobozi bwa Real Madrid kugira ngo barebe neza niba babasha kuba banononsora contract ye nshyashya, dore ko Vinicius Junior yakomeje kugenda asaba Real Madrid kuba bamuha kontra nk'umukinnyi munini muri Real Madrid ku buryo yifuza kwegera Kylian Mbappe cyangwa se akaba yanamucaho akaba yajya muri miliyoni 30 mu muryango w'ikipe ya Madrid ku mwaka, cyangwa se akaba yanacaho Kylian Mbappe. Real Madrid Florentino Perez yamaze kubatangaza ko amutangariza ko yifuza kuba yakubahiriza ibyo bamusaba, kubera ko hari umuryango witwa Real Madrid, hari institution yitwa Real Madrid, hari ibyo iba yarapanze nk'umugambi wayo kandi babona ko bifite umurongo cyangwa se bifite icyo bimarira Real Madrid. Ntago bari buze kuba batakaza rero ubushobozi bwabo cyangwa se bari buze kuba batakaza icyo biyemeje, kubera ko Vinicius Junior ari kumeza kugenda abasaba cyane ko bamuzamura cyane, bagomba kugendera ku mirongo migari baba barashyizeho. Vinicius Junior atabyumva batakumvikana akaba yaba imbarutso yo kuba yasohoka mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Florentino Perez mu magambo ye yifuza kugumana Vinicius Junior nk'inkingi ya mwamba mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Vinicius Junior nawe akaba yifuza ko yaguma mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, ariko impamvu mvuze ngo bitabaye ibyo nuko bishobora kuza kwanga ku mahirwe wenda make ashoboka. Ariko nanone ni ibiganiro ngo bigiye kuba bifata indi intambwe kandi bigenda binakomera cyane. Vinicius Junior arifuza amafaranga menshi, arifuza umushahara mwinshi, arifuza amasezerano meza mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, arifuza kuba umukinnyi umwe mu bagomba kurebwaho cyane ndetse no kubakirwaho cyane ndetse no kuba inkingi ya mwamba mu bijyanye n'amafaranga, mu bijyanye no kuba afatirwaho runini cyane mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Florentino Perez nawe hari mirongo migari itagomba kurengwa yashyizeho muri Real Madrid, ababwira ko Vinicius Junior agomba kuba atari buze kuba arenga. Ni impande zombi zigomba kuba zigiye kuba ziganira muri iyi minsi kugira ngo harebwe niba Vinicius Junior
usigaje umwaka umwe mu muryango w'ikipe ya Real Madrid ari buze kuba asinya amasezerano mashyashya, dore ko bombi batangaje ko ngo igihe kiracyahari cyo kugira ngo banononsore iyi kontra nshyashya mu muryango w'ikipe ya Real Madrid hagati ya Vinicius Junior ndetse na Real Madrid. Ariko nanone ikiri hejuru cyane ni umushahara, ni ukuba ari buzamurwe ku mafaranga ku buryo yifuza Vinicius. Florentino Perez nawe akavuga ati hari ibyo nashyize ku murongo ntagomba kuba ndenga. Rero impande zombi zigomba kugenda zikabiganiraho, zikabinononsora, zikabishyira ku murongo. Ikizavamo tugomba kukibabwira niba Vinicius Junior agomba kuguma mu muryango w'ikipe ya Real Madrid kugeza kuri saa, cyangwa niba bigomba kunanirana agasohoka, kubera ko Real Madrid rifuza ko itarekera ngo irindire Vinicius Junior akine adafite kontra, umwaka utaha azagende nk'umu free agent. Niyifuza kumutakaza nk'umu free agent, batabonye contracting nshyashya vuba ahangaha bari buze kuba bamugurisha ku isoko ry'igura n'igurisha. Hari amakipe ari kugenda mwifuza, nabonye harimo na Manchester United ndetse n'amakipe yo mu Barabu. Ibi byose bizagenwa nuko ibiganiro bizaba byagenze hagati ya Real Madrid ndetse na Vinicius Junior kuri kontra nshyashya mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Icyo mugomba kumenya nuko amasezerano ya Vinicius Junior na Real Madrid vuba agomba kuba ajya hanze niba yemeye cyangwa se niba yanze. Halaand ni papa wa Halaand yatangaje amagambo akomeye cyane nyuma yuko uwo bita Enrique Carme yari yatangaje ko agomba kwinjiza Erling Halaand. None ubuyobozi bwa Manchester City ndetse na Erling Halaand ndetse na se bose bakahita bamubwira bati ibyo ntibishoboka, afite kontra ndende muri Man City, ameze neza, aratuje, witujagarika ahubwo nimureba nabi tuzajya no kubarega kubera ko muri gukoresha inyungu zanyu ku mukinnyi wacu nka Manchester City ndetse na papa we Halaand. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri saa uwo bita Fabrizio Romano aragira ati nakomeje kubabwira ko nubwo Halaand Manchester City yakomeje kugenda itangaza ko ntago bishoboka muri iyi sama, ariko nababwiye ko birashoboka ko mu myaka iri imbere byaba biri mu bitekerezo by'umukinnyi Erling Halaand. Why not? Kuki bitashoboka? Kugeza kuri saa rero Halaand yamaze kubatangaza ko nubwo hari statement zagiye zisohoka yuko Erling Halaand adashobora kujoininga Real Madrid muri iyi sama, ariko nanone Erling Halaand ntago ari umwe mu bakinnyi bashobora kuba banga Real Madrid. Nta muntu n'umwe udakunda Real Madrid. Birashoboka ko mu myaka iri imbere Halaand kugeza kuri saa afite amasezerano meza, aratuje, ameze neza mu muryango w'ikipe ya Manchester City, nta kiri kumwirukansa, ariko mu myaka iri imbere nta cyabisubiza inyuma, nta n'igishobora kuba cyatuma bitashoboka. Birashoboka ko Erling Halaand yajya mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Nta muntu n'umwe uri ahangaha wo kwanga Real Madrid. Mu nzo za buri mukinnyi wese gukina mu ikipe ya Real Madrid ni ibintu biba bimurimo. Iyo atari Real Madrid aba ari Barcelona. Ni ugutegereza rero tukareba mu myaka iri imbere yuko Erling Halaand ya joining ikipe ya Real Madrid. Gusa muri isama bwo ntago bishoboka, aracyari mu muryango w'ikipe ya Manchester City, afitemo kontra nshyashya. Manchester City mufata nk'umukinnyi w'inkingi ya mwamba ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa mu myaka iri imbere nta wabura kuvuga ko bishoboka ko Erling Halaand ashobora kujoininga ikipe ya Real Madrid. Ayo ni amagambo yavuzwe na papa wa Erling Halaand mu biganiro nyuma yuko Erling Halaand asezera ikipe y'igihugu ya Brazil. Ni ugukabya inzozi nyine mu myaka itaha mushaka kubona Erling Halaand yiyasosiye kuri Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ndetse n'abandi bazaba bari mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Akaba Indi Galacticos yinjiye mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Murabizi Florentino Perez we ntago ibintu bijya bikora ahubutsa bigendamo gake papa kandi cyane. Reka rero dukomeze kuwo bita Cuti Romero. Cuti Romero mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur ni umukinnyi umwe uri kuvugwa mu bagomba kuba bashobora gusohoka. Manchester United yavuzwe mu biganiro, amakipe yo mu Butaliyani yavuzwe mu biganiro. Ni umukinnyi nawe ubwe wifuza kuba yajya kugerageza indi chapitre nshyashya. Ni nyuma yuko Tottenham Hotspur yinjije uwo bita Jean Paul Van de Beek, ifite Van de Ven, ifite uwo bita Senesi ndetse ibona ko defense yayo imeze neza byatari. Aka kanya rero uwo bita Roberto Di Zerbi yamaze kubatangaza ko nta kibazo rwose
birashoboka ko Cuti Romero ashobora kuba yasohoka, kandi ubona ko bari no kubyitegura kuba Cuti Romero uyu munyarjanta ashobora kuba yasohoka. Cuti Romero rero ngo yifuza ubwe ku giti cye kujya kugerageza chapitre nshasha, kubera ko ntago ikipe ya Tottenham Hotspur azakina imikino y'i Burayi, kandi Cuti Romero arifuza gukina imikino y'i Burayi, ngo ari gushaka kujya kugerageza ubundi buzima bushyashya, kandi nanone mu gihugu cya Espagne ngo yifuza gukina La Liga Santander akareba no aho kuntu babigiye bimeze. Niyo mpamvu rero mu muryango w'ikipe ya Barcelona hakomeje kugenda hamuvugaho cyane. Mu muryango w'ikipe ya Atletico de Madrid naho hari amakuru ari kugenda azamuka ko ashobora kuba bamwinjiza. Ayo ni amakuru ari kugenda azamuka cyane. Muri shampiyona ya Saudi Arabia naho hari amakuru ari kugenda avuga kuri Cuti Romero ndetse no mu Butaliyani. Gusa Cuti Romero we wakomeje kugenda ashyira imbere yuko La Liga Santander yagenda kuyigeragezamo. Rero hari amakuru arimo aragenda avuga ko Atletico de Madrid, Barcelona, hari amakuru kugenda avuga ko bishobora kuba Cuti Romero ashobora kuba yajyayo kugerageza ubuzima bushyashya. Kigomba kubaho nuko Cuti Romero muri iyi mercato y'isama ashobora gusohoka cyane ku rugero rwa 80% muri Tottenham Hotspur. Icyo nakubwira rero, ntuze kwibagirwa Manchester United ko yakomeje kugenda ireba inabaza kubijyanye na Cuti Romero kuba yajoininga Manchester United. No gutegerezaho tukareba Cuti Romero, umwe mu bakinnyi bagomba kuzaba muri iyi mercato bashobora kuba basohoka muri Tottenham Hotspur, ashobora kuba yajya kugerageza chapitre nshasha, cyangwa se akaba yasohoka akaba yakerekeza mu yindi kipe nshasha. Ikintu kiri imbere cyane ni amakipe akina cyangwa se azakina imikino y'i Burayi muri umwaka utaha w'imikino 2023-2027. Twihuta cyane, reka nkujyane kuri Rafael Reao. Rafael Reao rero yakomeje kugenda agaragaza ibijyanye n'ibirimo biragenda bimuvugwaho. George Mendes ngo yakiriye ubutumwa bukomeye cyane buva muri Saudi Arabia mu makipe menshi agiye atandukanye, arimo arayifuza kuba yasinyishuye Rafael Reao akamuha gatubutse kugira ngo babashe kuba bakorana. Gusa uwo bita Rafael Reao we yakomeje kugenda agaragaza ko yifuza gukina ku mugabane w'u Burayi, especially ari kwifuza gukina muri Espagne cyangwa se muri Premier League. Amakipe yo muri Premier League urumva ko ari kumwifuza harimo Tottenham Hotspur, nubwo itaratanga official bid, nubwo ibiganiro hagati y'amakipe yombi yaba AC Milan ndetse na Tottenham bitaratangira, ariko ngo Tottenham Hotspur ngo appreciating uyu mukinnyi. Nako DACCO nawe muri Tottenham Hotspur arimo aravugwa, ariko Rafael Reao ngo barimo baramuvugaho, gusa nta biganiro biro official and confirmed biravugwa ko uwo bita Rafael Reao ashobora gusohoka yinjira mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Hari bakora ari kuvuga mu muryango w'ikipe ya Arsenal kuri Rafael Reao, mu ikipe ya Manchester United naho biri kuvugwa, mu ikipe ya Chelsea naho biravugwa, ariko nanone Barcelona, Real de Madrid, Atletico de Madrid nayo nta makipe akomeje kugenda areba kuri Rafael Reao kuba yakinjira muri ariya makipe, cyane cyane Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid hariya muri Espagne muri La Liga Santander. Real de Madrid yo ntago ibirimo cyane. Barcelona, Atletico de Madrid niyo makipe muri La Liga Santander akomeje kugenda pushinga areba ko yaganiriza uyu mukinnyi na George Mendes kugira ngo barebe ko basinyisha Rafael Reao. Nindi deal tugomba kwitegura nyuma yuko AC Milan yatangaje ko uko byagenda kose ititaye yaba kuri Robin Amorim nk'umutoza mu Portugal, yaba Goncalo Ramos nk'umukinnyi binjijemo w'umuportugal kandi bakorana kandi banakundana cyane, ntago byose bazabyitaho. Rafael Reao agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya Semera muri isama mercato. Ese Rafael Reao ari buze kuba yerekeza no gutegereza tukareba rero aho biri buze kuba bigenda bikomeza bimujyana uyu Rafael Reao. Dusoza cyane rero bamwita Ederson, Brazil yarayisezerewe. Ikipe ya Manchester United yamaze kuba yumvikana ikipe ya Atalanta kuri byose, yaba personal terms, yaba ku masezerano bazaba bahereza uyu mukinnyi Ederson, yaba ikizami cy'ubuzima cya mbere cyamaze kuba igitegerejwe. Rero no kumenya ikizami cy'ubuzima kigomba kubera London hagati y'ikipe ya Manchester United ndetse na Ederson, bakamenya niba Ederson agomba kuba atsinda kino kizami cy'ubuzima cya kabiri akaba official and confirmed mu muryango w'ikipe ya Manchester United muri iyi minsi igiye kuza, cyangwa niba kiri buze kuba kimutsinda Ederson bikaza kwita birangira bibaye collapse. Bijya bishoboka cyane ko umukinnyi aba agiye kuba aba umukinnyi w'ikipe yamaze no gusinya ibintu byose, bimaze no kumvikana n'ikipe byose, ariko ibizami by'ubuzima byamara kuba bimutsinda akagenda ava muri iyo transfer ikaba collapse. Murabyuka kuri Mateta mu Butaliyani uko byagenze mu mwaka ushize muri mercato ya Sama. No kuvuga ngo rero hategerejwe kureba ikizami cy'ubuzima kuri Ederson niba ari buze kuba gitsinda muri Manchester United, ubundi akaba umukinnyi w'ikipe ya Manchester United mushya ugomba kwinjiramo, cyangwa se bikaba bigenda bikorapsinga. Ayo ni amakuru rero agomba kugenda
nkugezaho cyane. Ndagira ngo rero ngusabe gusubscribinga niba wakunze ibyo dukora, gusharinga, kurayikinga, gukora igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi kandi ndakwibutsa ko ni DACCO, umuhondo mwigi merekere muri bombe diama. Umumaro wacu football is always my life, na DACCO na Ruhago. Imana ikomeze kubana nawe. Amakuru ya siporo yo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.